ассалому алайкум бинандагони гироми. Нашри навбати барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарифова. 19 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар маросими ифтитоҳи бинои нави сафорати ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри Душанбе иштирок карданд. Чорабинӣ дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон сурат гирифт. 19 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар маросими ифтитоҳи бинои нави сафорати ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри Душанбе иштирок карданд. Чорабинӣ дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон сурат гирифт. Нахуст сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо буридани лентаи рамзӣ бинои нави сафорати ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри Душанберо расман мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Сипас ба ифтихори ифтитоҳи бинои сафорат ва ташрифи сарони давлатҳо сурудҳои миллии Тоҷикистон ва Узбекистон садо дод. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз маҷмӯаи сафорат боздид ба амал оварда дар китоби меҳмонони олимақом бо орзуву ниятҳои нек ба хотири таъмиқи муносибатҳои дӯстӣ, бародарӣ ва ҳамҷаворӣ байни ду кишвар соядаст гузоштанд. мавриди зикри хос аст ки муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон 22 октябри соли 1992 барқарор шуд. Дар шаҳри Душанбе сафорати ҷумҳурии Узбекистон ва дар шаҳри Тошкент сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият карда истодааст. табодули таҷриба, омӯзиши дастовардҳои соҳавӣ ва асос ба густариши бештари равобити тарафайн дар доираи муносибатҳои устувори дипломатикӣ бар асоси риштаҳои бародарӣ, дӯстӣ ва эҳтироми арзишҳои фарҳангиву мардумии ду халқи ба ҳам монанд устувор гардиданд. Дурнамои равобит миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дорои дурнамои нек ва дастовардҳои беназир арзёбӣ мешавад. дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази Экспо Душанбе намоишгоҳи миллии маҳсулоти саноатии Ӯзбекистон ифтитоҳ ёфт, ки дар заминаи он 200 ширкат намунаҳои иқтидории истеҳсолии худро дар ҳузури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев муаррифӣ намуд. гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф. 19 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар шаҳри Душанбе аз намоишгоҳи молу маҳсулоти ҷумҳурии Ӯзбекистон дар маркази Экспо Душанбе боздид ба амал оварданд. Дар намоишгоҳи миллии маҳсулоти саноатии Ӯзбекистон дар Тоҷикистон 200 ширкати истеҳсолию тиҷоратӣ, 1500 намунаи маҳсулоти мошинсозӣ, маводи кимиё, саноати сабук, насоҷӣ, дорусозӣ, инчунин масъулаи сохтмонӣ, атриёт, ашёи рӯзгор, 60 намуди техника, маҳсулоти полиграфӣ ва техникаи электронии маиширо ба маъраз гузоштанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар намоишгоҳ бо намунаҳои молу маҳсулот ва иқтидори истеҳсолии корхонаҳои кишвари ҳамсоя шинос шуданд. Сарони давлатҳо барои таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, воридоту содироти маҳсулот ба кишварҳои ҳамдигар ва баҳри афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни Тоҷикистону Ӯзбекистон ба ҳукуматҳои хеш дастуру супоришҳо доданд. баргузории намоишгоҳи молу маҳсулот омили муҳими дарёфти шарикони нав ва густариши муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ арзёбӣ карда шуд. Данная выставка позволяет нам расширить наше сотрудничество, в частности, наладить кооперацию в производстве алюминиевых комплектующих для двигателей автомобилей, которые производятся в Узбекистане. В дальнейшем в сфере производства легковых автомобилей также мы особый упор уделяем производству агротехники. Надеюсь, что мы достигнем хорошего сотрудничества. По поручению нашего президента мы изготовили милли трактор, который мы в дальнейшем будем уже увеличивать реализацию в Таджикистане и сотрудничать. Сегодня мы представляем компанию ADM Global в Душанбе, в Таджикистане. Данная компания является официальным дистрибьютором автомобильных брендов Kia, Chery, Haval и Hyundai Track в Узбекистане.
Также у нас есть предприятие АДМ Джизак, которое находится в городе Джизаке. Сейчас, получается, занимается полным циклом производства автомобилей. Как вы можете посмотреть, Kia Sonet, первая, которая стоит автомобиль. Старт производства данной модели машины Kia корейского бренда был налажен 27 марта в городе Джизак, и уже производство полностью локализуется в Узбекистане. Планы на самом деле глобальные, хотим уже сотрудничать в качестве именно деталей, компонентов, возможно даже уже заниматься поставками компонентов в Таджикистан, в Душанбе, и уже как-то расширять, возможно здесь открывать свою сеть дилерскую и расширять сети. густариши ҳамкории дуҷонибаи тиҷоративу иқтисодӣ самти авлавиятноки муносибатҳои Тоҷикистону Узбекистон дониста мешавад. Ин аст ки барои устуворсозии риштаҳои ҳамкории тоҷирону соҳибкорон асосҳои воқеӣ муҳайё мебошад. На сегодняшний день компания Drone Technology в Республике Узбекистан тесно взаимодействует с Министерством образования и инноваций. Мы изначально оказываем услуги по продаже, сервисе, ремонту всех типов беспилотных летательных аппаратов, дронов. На сегодняшний день Министерство образования имеет выпускников высшего образования в направлении беспилотных летательных аппаратов. С следующего года наша компания будет производить дроны для всего отрасли экономики. На сегодняшний день дроны применяются экологии, геологии, сельского хозяйства и научный потенциал, образование, кадры достаточно для обеспечения всех отраслей. Производство, налаживаемое в будущем, будет обеспечивать в экологии наблюдение животноводства, экологическое состояние в республике, а также нефтегазом, газом отрасли, трубопроводы мониторить и патрулировать. У дронов есть возможность не только днем, а и ночью тоже наблюдать над обстановкой и взять под контроль ситуацию над объектами. мо тӯли як сол мешавад ки ҳамин мотоциклҳои боркашро фурӯшашро ба роҳ мондагӣ ҳастем ва ният дорем ки дар оянда истеҳсолоти ҳамин мотоциклҳои боркашро дар Тоҷикистон низ ба роҳ монем. ҳозир зиёда аз 15 намуд мотоциклҳои боркаш ва квадроциклҳо ҳамин мотоциклҳои гуногун дар мо ҳаст. иродаи қавӣ ва иқдомҳои хиратмандонаи сарони давлатҳои Тоҷикистону Узбекистон бо устуворсозии решаҳои дӯстиву бародарӣ ҷиҳати тавсеяи робитаҳои дуҷониба, ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ, мустаҳкам гардонидани робитаҳои дӯстии мардумони тоҷику узбек, афзун намудани гардиши мол, истифодаи самаранок аз захираҳои ҳарду кишвар ва дар маҷмӯъ ба беҳтар кардани сатҳу сифат ва зиндагии шоиста заминаи воқеъ мегузорад. На сегодняшний день на выставке участвует больше 200 компаний, продукции около 1500. Те отрасли, которые очень сейчас на сегодня с Таджикистаном взаимосвязаны в торговле, взаимосвязаны в кооперации. И поставлены перед президентом такие задачи, чтобы нарастить товарооборот с обоими странами за счет кластеров или за счет коопераций. Если посмотреть по отраслям, на сегодняшний день очень взаимосвязаны это кондитерская отрасль, это текстильная отрасль, это мебельная индустрия, это стройматериалы. Эти отрасли уже работают на сегодняшний день вплотную с узбекскими партнерами и таджикскими производителями. Также в вчерашнем заседании со стороны президента Таджикистана была поставлена задача увеличить глубокую переработку хлопкового волокна с опытом Узбекистана. И в Ходжанской области на сегодняшний день работает совместная компания, та компания, которая работает в Узбекистане уже больше 10 лет. И там создадится кластер по глубокой переработке. Там на сегодняшний день есть как предельная фабрика, теперь надо идти дальше до полотна и до швейных продукций. Также по мебельной индустрии. Эта отрасль для Узбекистана тоже была новой. За последние 3 года были созданы благоприятные условия при импорте сырьевого материала для промышленности мебельной индустрии. И сегодня сейчас в Ходжанте и в Душанбе уже работает совместная компания, которая уже закупает полуфабрикат мебели и здесь делают конечную продукцию. Обязательно при таких контактах, при таких налаженных отношениях будет бизнес быстро вырастать и бизнес будет спокоен. То, что оба глава государств очень в дружественном отношении дают импульс для бизнеса, чтобы они увеличивали свои отношения во всех сферах. Сферах и производства, сферах и кооперации, сферах по купле-продаже. Мы рады участвовать в этой выставке. Это, конечно, плоды нашего совместного сотрудничества между государствами. Таджикистан и Узбекистан являются
почти одинаковым в сельском хозяйстве. И поэтому мы считали, что наши сельскохозяйственные техники могут быть полезны и для ваших, и для наших сотрудников, и для наших партнеров в Таджикистане. На сегодняшний день Ташкентский тракторный завод является производителем сельскохозяйственной техники в Узбекистане. Мы сегодня привезли в общем количестве 12 видов сельскохозяйственной техники. Из них, как вы можете увидеть, 6 тракторов, а дальше у нас навесные техники. Трактора у нас являются национальным брендом. Мы начали их производить. В этом году мы можем еще указать, даже показать новый вид трактора, который помогает, мини-трактор, который помогает в садоводстве. Остальные техники у нас, как четырехколесные и трехколесные, являются минимум 90 лошадиных сильных трактора. Из них трехколесные можно вместе с навесными техниками работать. Кроме тракторов, можете посмотреть, у нас тут культиваторы, опрыскиватели, косилки, а также прицепы на сегодняшний день мы выставляем. Мы думаем, эта выставка нам поможет в дальнейшем тесное сотрудничество между Узбекистаном и Таджикистаном, а также мы можем предоставить тут наши новые в дальнейшем какие разработки в виде техники, сельскохозяйственной техники. На данный момент у нас ведутся переговоры. Есть те люди, которые хотят здесь наладить нашу технику как представители нашей организации. Думаю, что это дадут нам скоро. Увидим, что наши техники тоже здесь будут продаваться. Конечно, обязательно будет это хорошим результатом для нас тоже и для Таджикистана. дар заминаи тавсеъ ҳамкорӣ ҳоло 400 корхонаи муштараки саноатии Тоҷикистон ва Узбекистон фаъолияти пурсамар доранд. соҳибкорону сармайгузорони ду кишвар бо истифода аз захираву имконоти мавҷуда ҳамкории тиҷоратиро зина ба зина густариш медиҳанд. намоишгоҳи молу маҳсулоти ҷумҳурии Узбекистон дар маркази экспои Душанбе давоми 3 рӯз фаъолият менамояд ки сокинону меҳмонони пойтахт имкон доранд бо иқтидори истеҳсолӣ ва намунаҳои маҳсулоти корхонаҳои саноатии ҷумҳурии Узбекистон аз наздик шинос шаванд. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Маруфи Абдулло, Ахбор. дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода мулоқот карданд. раиси маҷлиси намояндагон иброз дошт ки ин мулоқот ба рушди муносибатҳои байнипарлумонии кишварҳои мо такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. сатҳи равобити Тоҷикистон ва Узбекистон пеш аз ҳама ба хизматҳои сарони ҳарду давлат вобаста аст. таъкид шуд ки дар тӯли беш аз 30 соли истиқлолият кишварҳои мо дар ҳамкориҳои созандаи байнидавлатӣ ва байнипарлумонӣ таҷрибаи ғанӣ андохтанд. ҷониби Тоҷикистон тамоми кӯшишро ба харҷ хоҳад дод то муносибатҳои байнидавлатӣ ва байнипарлумонӣ ба манфиатҳои халқҳоямон ҳарчи бештар рушд ва густариш ёбанд. табодули ҳаятҳо дар сатҳи роҳбарони парлумонҳо ва гурӯҳҳои дӯстӣ ба рушди ин самти ҳамкорӣ мусоидат мекунад. дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода мулоқот намуд. ҷонибҳо натиҷаҳои ҳосилшударо дар доираи мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Узбекистон барои таҳкими шарикии стратегӣ муҳим арзёбӣ карда, омодагии худро ҷиҳати рушди ҳамкориҳо дар ҳамаи самту соҳаҳо муфид изҳор доштанд. робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ дар чорчӯби кори комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон самарабахш арзёбӣ шуд. дар доираи фаъолияти минбаъдаи комиссия истифодаи пурраи имкониятҳо барои рушди робитаҳо дар соҳаҳои сармоягузорию тиҷоратӣ, саноат, энергетика, кишоварзӣ, фарҳанг ва дигар бахшҳо зарур дониста шуд. 19 апрел сафари давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки рӯзҳои 18-19 апрел ҷараён дошт ба анҷом расид. зимни ин сафар меҳмони олимақом муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар намояндагони воломақоми ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот карданд. аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон 28 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. дар доираи ин сафар дар Кохи Борбад барномаи бошакӯҳи консертии устодони санъати Тоҷикистон
Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ва дар маркази Экспо намоиши молу маҳсулоти корхонаҳои саноатии Ӯзбекистон баргузор гардида ба хотири рушду густариши муносибатҳои дипломатӣ дар шаҳри Душанбе бинои нави Сафорати Ҷумҳурии Ӯзбекистон ифтитоҳ ёфт. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо нишони эҳтирому самимияти хос меҳмони олиқадр муҳтарам Шавкат Мирзиёевро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гусел карданд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи тиловатии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.